Whakaalo whalahi atu, hane he tolo da walatala tutupu ke lata ia moe pūli he pō nei. Whakamua koe māma he aho nei, ne whakahoko ai taha whakamunuinaanga ke lata moe matanga hua lahi ke whakafōwe tau puhala tū he whahe lalo he motu. Koe tau whakaholoanga kua whakatupia i he whakatuwhono he kautu ko Saina. Kua hoko mai pauaki e hukui he whakatuwhono Saina, koe Lilifu Ambassador Wang Jialong ke whakamōli e tau seanga nei moe palimia Lilifu ko Dalton Tangilangi. Hanei e do walatala ia. Koe matanga hua nei, ne kua lata ke kamata he tau uawhi ua fulu, kai tupuni e ngangao ko visi ke lalolangi si tau fiosi e tau whakatokaanga. Koe aho nei, kua whakamōli ai ke he taha whakamunuinaanga, ko tau si ai ke he kaina taonga Niue, mo e kau whakalataha atu ki ai tau takitaki he tau whahinga hua he motu. Kua whakamatala ai Lilifu i ki pule mai tau ngahua lalahi e motu Lilifu a Crossley tātui, mo e hana a tau manatu ke lata mo i tau whahi ngahua whakatuwhono ke ngahua au loa, mo e matakau mai he motu ko Saina, koe China Railway Group ke ngahua ke he project lahi nei. Kua whita ni e whalu he tau takitaki he matakau nei he hohoko mai ke motu ke kamata e tau ngahua. Koe lahi he ngahua he maa nei, haha he tau ararorima ha tau tolu i loto he whakatuwhono. Ke kisia ko muitoa do tolu ke he maweheanga ne whakamori. Mai long iau nā kai whakalataha mo do tolu e tau whono takitaki manga. Ha ko lo tolu foki, ka lahi e ngā hua ke lau matai a ke apatanga hua lahi nei. Kua whakamatala ai fōki e Lilifu Palimia mo e whakaue atu ke whakatuwhono he kautu ko Saina ke he tau whakaholoanga nei ke whakafōwe tau puhala tū he motu. Kua kisia e whiawhia he Lilifu Ambassador he whanonongo ke he whakamatalaanga he Lilifu Palimia ko Tangilangi ha kua talahau hana whakamatalaanga ke he wangahau Saina. Ko tai pai o tuan inchi, Xinjiang, Shenwu Shashu. Koe whamatalaanga he Lilifu Ambassador Wang Jialong kua talahau e ia e tau manako he kautu ko Saina ke lango matai e tau motu tunga Niue ke whakahangahanga mita ki e tau mumu i tangata he motu. Kua whakakise ai e lapa kua tālanga pauaki ke whakamailanga ki e whakaholanga nei. Kua watu ai fōki tau takitaki ki loto a lofi ke he matakawi kua amanaki ke kamata ki ai e tau ngahua nei ke he hele ai e kawe kapihi. Kua manaki ai ke whai tau seanga ke whakamailanga fōke tuanga he hongfulumalima mai tau he whakawhituianga he tau motu neua ke he whahi tapu nei. Kua whakakese ai e manatu he palemia ke whakahoko e wilianga lahi he motu ke he tau kuata whakamua he tau fōu. Pihia hana tau manatu ke he whakaholoanga News of the Week he awhleile kua mole. Ko mena ia kua whakatai ai ia ke whakahoko e wilianga lahi ke he matahiku he mahina Februari po ke mataulu he mahina Masi. Kai nākai la whakailoa ia hana manako ke he whakatunu whono tunga ne tohia ki loto he tohi whakawe. Pehe mai e palemia ko amana ke ia ke whakailoa hana to manako ke he whakatunu whono he whono ke pule ke whakahoko e tau wilianga ua e tau mahiwa mahina mai he autulungu fulu he mahina ha me ua awhi ua fulu ko e aha whakahiku he wilianga kua mali. Ko hana manako ke muitua ke he mata whakatu whono pule whakamotu no mela ua fulu ma ono. Ko mai ke palemia ke whakahoko hana manako ke tau usi tua e tau wilianga ua e tau mahiwa mahina tari mai he aho ne whakahoko e wilianga whakahiku he tau uawhi ua fulu. Pehe mai e palemia Tangilangi ke he leo taongo he awhlaile kua male mai he tau aho ko whakamau ki ai ko fofua ke kamata tua e tau wilianga ke matahiku e mahina Februari po ke kamatanga he mahina Masi he tau kahau tau uawhi ua fumatoru. Nā kai la whakahoko e ole he palemia Tangilangi ke he whakatunu whono, he whono e ke pule Hima Douglas, hako ia ka whakailoa ke he whono e amamuna kianga he wilianga he whono e ke pule ke hongfumawaruaki. Koe māma he aho nei, ne whakahoko ai taha tausianga mahuinga, ke mailonga e whakausianga he taha project ne kamata he tau uawhi hongfumaono, ke he lima e tau, ke lango mataya ki e tau koloa mo e tau ngahua he whahinga hua whakapuloa. Koe tau whakaholoanga nei ne whakatupia ai he whakatuwhono he kautu ko Saina. Kua whakamoli ai e whakausianga he whakaholoanga ia mo e Saini ai e tau whakamolianga ke liu kamata ke whakatutala ke he tau lango matai project ke he tau mga hui mua mai matakau whakapuloa. Hanei a Saraya Mangawa mo e tau walatala ia.
Ko tau se pauaki ai e taha whakamolianga ki he whale whono ua ke mai longa e whakausianga he taha project ko whakatupe he kautū ko saina me saini e taha tohi ke tau se taha kumikumianga ke lata me tau manako lang matai he whahinga hua whakapūloa he motu ke mai ke he kautū ko saina ke lang matai ki ai. Ko mahuinga lahi e ono mata mo e whakamoli he palimia he motu mai ambassador he kautū ko saina e whakausianga he tau whakaholoanga nei. Ne whakamatala e hukui takitaki he whahinga hua whakapūloa Esther Pavihi, mai puhala atu e tau manatu whakaue he mdakau whakapūloa he motu, ke he whakatuwhono he kautū ko saina ke he tau langmatai aonga nei, ke he lime tau nenga hua i mdakau Beijing Zhongguang, broadcast mai TV engineering, ke langmatai ke he tau koloa whakapūloa mua atu ke he lewekianga he pau whana i se kena. Koe aho nei kua whakausia i matanga hua ia. Kua whaki ai fōke tau mena whakalofa mai he mtakau whakapūloa mai Lilifu Ambassador Wang Xiaolong mo e takitaki he mtakau mai he Beijing Zhongguang broadcast mai TV engineering. Kua mana ki ai e mtakau whakapūloa ke liu whakatutala mo e tau ofisa ngahua ki he whahi tapu nei mai he mtakau ke lata mo e tau whakatokaanga ki mua. Tō taha e mawhala he tau whakaholoanga ia mai he kautū hasaina mai matakau whakapūloa. Ke whalo wala tāla fōki koe mahina kua mole ne āwhi whakakua e palimia lilifu ko tau tentangi langi ke he motu ko rarotonga e atu kuki ai lani mo i whleweia e ia mo i whalo da mga whaoa. Mo i tau matakau ha Niue he nono whaik he motu ia kua whiawhia fōki e palimia ke laungon halau tōla tau ngā hua ke lata mo i matakau he tangata Niue he atu kuki ai lani hanai a Soraya mo i tau wala tāla ia. Ke he whakaholoanga News of the Week he awhleili he whaitap kua mole pe he mai e palimia tangilangi koe taha he tau manakianga he tau tangata Niue ne nonofo atu ki atu kuki ai lani ke talanga taha kaina mai tau Niue ke he motu ko Rarotonga. Koe huhu hangau ia ke he whiwhilianga he whakatuwhono Niue koe whai maweheanga na kai ke lele mai e wholau wakalele he kautaha e Rarotonga ki Niue he tau mga hui mua. Kai pe he palimia whai ngahua ngaia ni mai tau kumikumianga ke tau se he whakatuwhono tō whai whiwhilianga. Kai koe mena ke tau se he tau mga honei ke liu whai matutaki mo e tau lafu Niue ne nonofo atu ke atu kuki ai lani. Ha ko mahuinga la he matutaki anga he tau motu ne ua na kai ni koe tau motu le veki koe tau round countries ha New Zealand kai mai longa e tau matutaki anga mai he tau longa ki tua. Halo tula tau mnaki anga ke tā e tā whare whataua tau me hostel koe halo tula whakisanga koe whare tau Niue mai tau Niue osi. Si o ta whuka lau tolo whakise mai e whunua ana kua mnaki ki mangana ko tupapa mai ke tā kei kai ono e whatuwhono po ke whiha e hapa whatuwhono alang matai ke lata i mai tau tata Niue hada tolu. Ai mai longa whoki ka eke ako whanongonongo mai ka whaim da kau la rotonga hi nei no whitae longa neo no whakatu. Manako ke whakatutala haka mna hei whoki hada tolu wala kaina ne whoki ange lata i mai motu ko raro ke ngahua uroa ka hasi whia whoki PM ke tau whatutalanga ke moe matutaki angai he do motu ne ua. Se koe tamana mita ke o se ne whae tata anaki ke lata moe tau puhala parele po ki se mana ke o ke kautu e tau nono angai a ka hoko mai ke tau fō. Tō nono fō ke whakatuwhono ke whailang matai ke he talanga anga he kaina nei mai tau Niue. Pe he palimia ko whiawhia fōki a ia he mita ke whakawhetuianga haana mai takitaki koe palimia he atu kuki ai lani mai longa fōki koe tau mata whakatuwhono nen leweki mai pui a Niue he tau wahaf ka mua malu toko ua e tau motu ne ua. Pihi e mahuinga e tau matutakianga he tau atu motu ne ua kai tau liu ni ke ono ke he maweheanga wakalele mai e Rarotonga he tau ngā hui mua. Ke whae taupu kua mole ne whakahoko ai he matakau pulinga hua he whakatuwhono e taha whakakoanga ke he tau puhala ke matakisi atu ke he tau lekua mo i tau whakaholoanga leweki mo i pui ke he tau koloa he whakatuwhono. Ko mai ke ai taha he tau tangatanga hua insinia mai he tau motu ko New Zealand ke takitaki e tau whakakoanga nei ke lata mai matakau pulinga hua he whakatuwhono. Hanei e tau walatala ia.
Koe ka kano uho he whakakoanga ke mai longa mai whakahangahanga mitaki e tau le kua ki he lewe ki anga he tau whakailoanga mai he whakatuwhono ke pui osi e tau tangata he motu. Kua lang matai he Ministry of Foreign Affairs mai Trade ke whakatupe whakakoanga nei mai kua mai ke taha tangata ngahua ni sia Software Engineering mai he Cyber 365 ke takitaki e whakakoanga ke lata mai tau tangata ofisa ngahua whakatuwhono mai he wafulu mataha e tau whahi ngahua. Mai he matutakianga ke he manatua cable kua mai ke Niue mai tau tangata he motu ke whakalaulahi e tau whakatwhetuianga mai lalolangi mua atu ke he tau whahinga hua pisinisi mai whakatuwhono. Kai kua kisia fōke lahi e tau tupe hangau ia ke he lewekianga mai puipuianga he tau whakailoanga he tau tangata tokotaha ke he corporate mai public sector mai he tau lekua ke he tau kupeanga hila ne whahingoa koe cybercrime mai hacking. Mai he talahauanga he takitaki me takau pule ngā hua aida talangi he kesi, kua lata osi e tau tangata ngā hua me he whakatuwhono ke whai mai longa anga, mai tau seanga ke leweki mai pui halau tōla tau ngā hua, mai tau whakailoanga he whakatuwhono. Mai he taha tohi ke he tau takitaki he whahinga hua whakatuwhono, kua whamawhana atua ia ki alo tōlu e mahuinga he whakakoanga nei, ha koe tau whakafowanga mai hiki anga whakadigital, he mdakau pule ngā hua kua onono atu ki mua, ke he tau mdakau ngā hua whakatuwhono. Kua whakailoa ai he whahi ngā hua malolo sino ki he tau tangata he motu, ka longona kua nākai malolo mo e kisia e tau whakamailanga flu, ke tau se e tau CV Rapid Antigen Test, po e RAT test, pihia e whakailoanga kua kisia ki ai ki he pungi nei mai he whahe malolo sino. Ka iloa ai, koe toko ua e tau tangata kua whai kumikumianga e whahe malolo sino ki ai he tau ngaho nei. Ko la ua ne maua ai ki he ngangau ki he tau sivianga he maamhea hoi neafi. Nā kai mahino e tau whakailoanga, kai kisia ki he tau whakailoanga he whakatuwhono, ko e hongo fulmalima e tau tangata kua maua he ngangau, kai toko hongo fulmatolu ni kua link ki he border. Hana e tau walatala ia. Mai he tau whakailoanga i nea whike he kupenga hila kau visi hong fumahiva ke lata mai motu ka toa hong fumalia mai te tangata ko pikisia ke he ngangau he mangahu nei. Toko hong fumatolu mai i alau tolu nei ne pikisia mai he pāsese wakalele he awhleile hong fumataha he mahina nei ha Novema. Ko whakakisi fōke te mana te palemia he awhleile kua male ke he leo taongo e tau tua hāk mai ka kano ne kua tokolonga kua pikisia mai he tau pāsese he hong fumataha he mahina nei. He kisia ki ai nā kai tui e tau pui ngutu mo ihu e tau pāsese ki loto he wakalele he o mai ki Niue. Kua lata ke mai longa e tau pāsese osi mo muitua ki he tau hatakianga he whakatuwhono Niue. Kua lata ke mai longa e tau pāsese osi mo muitua ki he tau hatakianga he whakatuwhono Niue, ke tui e tau pāngutu ka heke ki loto he wakalele, mo tui e tau pāngutu nei ka watu ke he tau matakawi, kua hae e tau tangata. Ato ilo mōli ke he stivianga he aho ke tōlu aki, kua nākai moua lau tōlu ke he ngangao. Ko kumi atu e PCN News ke whainga hua malolo sino, mai pehe mai tau whakailoa mai e taha press release, kai nākai la moua mai e tau whakailoanga ia, he mga aho ne tausi mai tapaki e tau walatala nei. Ke whakaosia ki tau tōla tau walatala ki pūlia pōnei, kua whakailoa he whakatuwhono he aho loto e whaita pukamole, kua hiki tuai e tau tohi huki pui he motu, mai mātutaki atu ki he tau tohi hukui pui Europa, ne whakahingoa ai koe EU Digital COVID Certificate. Ko lau tōlu ni ne kua maua e tau huki pui ki Niue, ne kua maiki ke maua e tohi nei. Hana e Saraya Mangawa mai tau walatala ia. Tokolonga e tau atu motu he larolangi kua whakaonga he whakaholoanga EUDCC ke lata mai tau tohi huki pui. Kua mai ke whokia Niue he mga honei ge mau e tau tohi nei koe tau Vaccine Travel Certificate mua atu ka whenonga atu ke he tau atu motu he larolangi. Mai he taha whakailoanga whakatuwhono he whahi tapu kua mole, haha e taha pepa ke whakapuke ke mau e tohi Vaccine Travel Certificate. Kua mai ke tangata ke mau e pepa whakapuke nei mai he whale ngangau Niue fō. Ka osi e pepa nei he whakapuke tō mai ke e tohi huki pui whenonga hao, ke whakawhano atu ke he emaili hila kua whakapuke e koe ki ai. Ka toi hongfulu maua e mahina he tohi nei ato liu ke whakawhou. Si pia tau tolo tau walatala tutupu ke lata ia moi pūli he pōnei, mātutaki mai ke he pō tuloto ke lata ia moi tau walatala tutupu whakaperitania mō Saraya Mangawa. Kai tuku atu tau ui whakamuina ki hawhiawhi, munuine pō, nona whaa.